U drugom dijelu razgovora Novak Đoković je Slavenu Biliću otkrio mnoštvo detalja među kojima su i trenuci kada se nije osjećao ugodno na terenu. Recimo sa Nadalom kad izlaziš na Roland Garros centralni stadion, nije ti svejedno. Odlazak njegovih najvećih rivala Federera i Nadala nije podnio ravnodušno. Reci mi sad kad njih nema, je li otišao i dio tebe što se kaže, ili u Sinneru, Alcarazu vidiš dio njih dvojice ili to, ali to nije tako. Nije to. Kako je Federer otišao i Nadal odlazio, i dalje je Nadal nije otišao zvanično i dalje, kad je tu i dalje sam ja osjećao da sam drugačiji nego što sam danas kad je on potpuno otišao. Pa jeste. Objasnio je kako je desetljećima ostao fokusiran na najveće rezultate. Teme kojima ja posvećujem svoju vitalnost, svoju životnu energiju, zapravo utiču i na moj sutrašnji nastup na terenu. Apsolutno utiču. Vesti koje ja čitam, teme koje obrađujem. Neuspjeh prvaka, specijal sa Slavenom Bilićem, drugi dio razgovora s Novakom Đokovićem, ponedjeljak u 20 sati na Areni Sport 1.